Guys, kini kita makan lamang di bulu-bulu enggak, lamang dalam bulu maksudnya. Kok dia. Kok lamang kok beberapa hari yang lalu gua agak berayi-rayi teh. Kok mengubah apa dulu di bala-bala pakai ladiang do di donyonyok nak aku Nah payah nah aku ada ladiang do kan apa ya? Nah ada donyonyok amar dari ku. Allah tujulur dia kan, guys. Tapi makan lamang kok lama sama durian yo. Durian ada roh. Ada cak akace. Terganti durian kan. Dan dia lah colat gua. Malah diang ya. Pisau man ya. Ayo pisau dah. Kayak. Tak atu je nih. Dipatahan ujung ste. Ini agak barahi-rahi kata-kata kok, guys. Enggak bagi-bagi tangguang, basi-basi tangguang. Dicocolkan kayak gini, guys. Enggak kare coklat erang. Mantap, guys. Kalah durian deh. Tak gigi deh gue batu, guys. Balik kok. Yang lama udah gue ya leh. Ini dia lamang Kim. Apa Kim? Lemang. Nanda Kim lemang. Boleh. Coba mana ambil kayak gitu. Nanti sama wae kelempong bagai. Nih. Coba aja sedikit ya. Nah, tangan lu basuh aja deh. Baraso Kim. Enggak barahi orang licin-licin banget gitu. Tak kenal lu anu Pokoknya kalau ada durian tuh guys, kom biar coklat. Pencocolan terakhir nih. Baras tuh Kim. Lama. Bari-bari lama ya, basi-basi lama ya. Nih guys. Lama guys, coklatnya kacang kucing guys. Air selandingin. Sampai kami ke Kaposo musim lamang guys. Sebelum musim lamang musim somare. Jadi tiap rumah tuh orang buat somare. Nggak tahu somare serabi. Nggak tahu serabi do apam ge lah. Lama guys, lumer coklatnya guys. Kalau boleh sampahnya kalau lama loh. Ala transparan warnanya baru cempan. Lebih loh. Hujan hari gak salah tuh. Dadah.